energije, još fokusa, još snage. B-Vibe, probudi sve u sebi. Završen je FNC 20 u prpunoj Zagrebačkoj areni i boga mi moram vam reći jedan od ljepših eventova na koje sam bio. A bio sam na mnoge. Definitivno jedan od najjačih na ovim prostorima ikad. E sad, nije to zato što sam ja član FNC-a, nije zato što me Forgi plaća, sad ovo pričam, nego majke mi to mislim. Stvarno je bilo bomba i ono što bi izdvojio kao borac je izlazak boraca. Nije se ono izlazilo klasično preko bine, nego je bilo kroz publiku kao na UFC i mislim da je to pun pogodak FNC-a i volio bi da svaki sljedeći event bude takav. 3 borca iz Fight Company su nastupila. Simičić, Negucić i u main eventu Džoker Ilić. Poraz decisionom, pobjeda decisionom i poraz tehničkim nokautom u main eventu. I sad svi odmah kreću da normalno pljuju jebu majku, što je kažem normalno, ali ono mi je čudno, vataju se svi za kardio. Znači 3 borca, jedan je riknuo, dvojica su otišli na decision, na odluku. Znači dvojica su odradili full po 3 runde i kreće pljuvanje po kondicionom treneru, kreće pljuvanje, se ne radi kondicija, ne znam, ludilo. Prva stvar, pošto vidim da svi useravaju i pljuju po Krkiju, ja moram čovjeka da odbranim iz prostog razloga, ovo mu je posao i nije u redu da se tako nešto priča, čovjeku može da trpi posao zbog toga, jel? Krki nije više kondicioni trener Fight Company. Znači, Krki nije ove momke spremao za ove mečeve. Krki je odlučio, mislim u septembar još da izađe iz priče, posvetio se radu u teretani, posvetio se radu sa svojim klijentima, ne radi više s borcima iz našeg kluba i to je to. Momci su se spremali na drugi način. Krki je, mislim, ispisao program i to sad koliko se ko pridržavao ne znam, ali jebemo mater. Najjače mi je kad ljudi misle da se ne radi kondicija. Vi stvarno mislite da Ilke recimo nije radio kondiciju. Ljudi, mnogo faktora tu igra kad čovjek rikne. Znači, nije se dugo čovjek borio. Imao je problema s povredama. Stres sa 100 strana. Kad mi neko kaže ne radi se kondicija, to mi je baš onako debilno. Nije da branim ni Ilketa, nikoga, ali jednostavno pričam čovjek kojem se to desilo 1000 puta. Znao sam se spremiti za meč, tip top, riknem u prvu rundu. Znao sam doći poluspreman, odradim 3 runde. Znači, nema pravila. Ali uglavnom na tu priču za Krkija i pljuvanje po Krkiju završim, jer ne želim da se pljuje po prije svega našem drugu, bez razloga. Znači, Krki više ne radi s borcima i to je to. Da krenemo od prvog meča, Simičić, Fran Luka, poraz Vojčeta na odluku. Svaka čast Fran Luki, iskreno iznenadio me jako, napredovo je baš dosta od Fona i od njih mečeva sa Katanovićem i Stanićem. Vojče imao peh da se povrijedio u prvu rundu, mislim da ga je Fran Luka, on imao blik kikom kad ga je udario u koljeno, da mu je razjebo koljeno. Vojče sad mora da snima, da li će biti operacije, vidjet ćemo, ali svaka čast Vojčetu na pokazanim mudima. Borio se 3 runde tako, kako se zove, ne umanjujem pobjedu Fran Luke, ona je odlično radio, išao je naprijed, takedown defense vrhunski i zaslužena pobjeda. Drugi meč je bio Stefi protiv Jurišića, meč od koga su svi najviše očekivali, kao i ja. Moram da kažem da ljudi još nisu vidjeli od Stefija ništa. Vjerujte mi, to je jedan od najhrabrijih ljudi koje ja znam. Znači, ako mislite će taj da preda na neke submissione ili nešto, znači nema šanse. Ne govorim samo za meče, vjerujte mi, takav je na treninge. Nego to je čovjek koji imao najviše pehova s povredama i to. Ali o njegovim mudima je glupo priča. Znači, tom liku je pukao biceps tokom kampa. Mislim, objavio je Trokut. 13-14 dana pred event njemu je pukao biceps na pola. Znate šta je najluđi? On to nikome ne priča. On je meni to neđe 7-8 dana pred meč pokazao. Ja gledam, ne mogu da vjerujem. Znači, biceps pukao, spustio se skroz.
I on je tako onaj trenirao i jezivo, majke mi. Znači, nije bila opcija da otkaže. Vrhunski meč su pružili on i Jurišić. Stefi je zasluženo pobjedio. Na kraju, ground and poundom, zamalo i da riješi taj meč, bi da je ostalo još malo vremena, sigurno bi riješio. Napravio veliki kat Jurišiću na glavu. Zaslužena pobjeda. I ono što je sljedeće za Stefija, koliko ja znam, je napad na pojas. Jer titula je upražnjena, Joksović je prošao u Ares. Stefi bi trebao da se bori protiv Poljaka, koji je isto veče pobjedio Marjanovića. Odličan Poljak, odličan borac. Svi su pričali kako je mali za kategoriju, kako će ga Joco riješiti i to, boga mi, pokazalo se drugačije. Znate svi koliko su Poljaci nezgodni. Tako da, mislim da je to sljedeći meč, ali vidjet ćemo. O tom potom. I imamo main event, Joker protiv Rokija. Moram da naglasim, su obojica bili pod velikom tenzijom, a sad ću vam reći zašto. Obojica su pričali kako će riješiti meč za sekund i ja znam najbolje koja je to tenzija. Koju sebi tenziju nabiješ kad tako radiš, tu Trušček ima najbolju foru. Trušček kad se bori, kaže, brate, ovaj jači, ovaj veći, ovaj bolji, pa šta uradim. Skida pritisak sa sebe. Ti kad nabiješ sebi tenziju, ćeš sigurno pobjediš, da ćeš sigurno da riješiš, ulaziš sa minusom 20-30%, to sam siguran. I čak pričam ono večer s Rokijem, znači noć prije eventa bili smo dolje u saune, u džakuzije blejali i kaže Roki, boga mi šutra ako izgubim, neće, najebo sam, ima na me useru. Rekao, brate, Ilke, tu ista priča, vjeruj mi, tako da sami ste to tražili, ali zato je bila puna arena do čepa. Nego, da se dovati meča, ne oduzimam od Rokijeve pobjede ništa. Ilke je radio kako je radio, dogovor je bio da radimo stand-up, ako bude frka da ga rušimo, Ilke se odmah odlučio za rušenje, dobio ga je, mislim da je Rokija čak slušio 3 puta u prvu rundu, ali Roki je preživio, Ilke mu u jednom trenutku imao leđa i tu kad je spao vidjelo se da mu je već kardio da je baš ostao bez gasa, preživio je prvu rundu i onda u drugu rundu je bukvalno palio se autopilot i čovjek jednostavno nije mogao i kad ga je Roki riješio ground and poundom, ne znam ko je uspio da vidi, Roki je sam vidio kad je došao sa učionicu, Ilke tu nije bilo dobro, morali smo da ga bukvalno vraćamo iz mrtvih, dolazili su doktori. Šta je zapravo, šta je bio problem, ne znam, to će Ilke da vidi i da riješi u narednom nekom periodu, ali meč ko meč, meni je bio top. Meni je žao što Ilke više nije radio stand-up, jer vidjelo se koliko ga Roki respektuje na početku. Ilke je zauzeo centar, Roki išao unazad, čekao je šansu na kontru, ali mislim da se Ilke ukiselio mnogo od rvanja. I to je to. Nema tu velike matematike. To se svima dešavalo, to će se svima i dešavati. Roki je još jednom dokazao da ono što priča se obistini i svaka mu čast na tome. Znači, lik je za godinu dana napravio što mnogi od nas nisu za cijelu karijeru. Definitivno sad najveća zvijezda, FNC-a. Koliko će još trajati, ne znam, lik ima skoro 40 godina, ali kako izgleda i kako se bori, može najmanje još 5 godina. Ono što mi se najviše kod Rokija sviđa je i kad izgubi i kad pobjedi, on na kraju pokazuje respekt, ne proziva, ne zajebava, on to sve radi šova, radi prodavanja karata i to je ono što mi se najviše sviđa kod njega, iskreno. Znači, onda je izgubio od Ilketa, on bi isto rekao kao kad je izgubio od Stošića, tako da Roki od mene ima veliki like. Što se Jokera tiče, ja sam od njega od prvog dana, to jest ja sam sa njim od prvog dana i bit ću sa njim do posljednjeg, znači bukvalno smo od prvog njegovog meča zajedno. Sve što on odluči, ja sam tu uz njega, ali znam da ga ovo slomiti neće. Sve što treba da uradi sada da se oporavi, ako ima problema s nekim povredama. I moj savjet da se vrati na noge što prije. Jer što više čeka, što više vrijeme ide, sve će biti teže. Mi nismo više ni mladi toliko, kako se zove, a realno on je tolika sad zvijezda da on može da bira šta će, s kim će. Ima tu Đanija Barbira, ima meč sa Spahovićem, ima opet tu Rusiju. Vidjet ćemo šta će biti, ali za njega posla ima.
Što se tiče ostalih mečeva na FNC, izdvojio bi nastup Bojkovića. Jezivo, svaka čast. Ja o tome pričam već duže vrijeme. Da li će ljudi skapirati da je Bojković prava priča, ne znam. Kako god hoće. Pa mislim da on to rezultatima i pokazuje. Da je u zadnje vrijeme počeo manje da priča, a više da radi, što je bomba. Izdvojio bih Giannija Barbira koji ima vrhunski performans protiv Toma, nokaut, submission u prvu rundu. Gianni je pokazao isto da nije zajebancija, tako da meni se sviđa ovo što vidim, mislim da FNC raste iz eventa u event i ovo sve izgleda bolje i bolje. E sad, šta je sljedeće, svi pitaju. Ono što ja znam, pričajući sa glavnim čovjekom FNC-a Forgijem i ono što je Forgi sam najavio u neki intervjue, je FNC Beograd koji nam dolazi po svim pričama u februar 2025. Jedan od mečeva koji je zakazan je Džakić protiv Pantere Krofaka i ono što se zna radit ću ja, bare knuckle. E sad, protiv koga? Svi me pitaju. Ne znam. Janičića sam kontaktirao, Mićko ne može. Mićko ne može i dalje se oporavlja od povrede. Tako Janičić ništa. S Truščakom sam pričao u Zagreb. Ivica je rekao da je zainteresovan, ali traži finansijsku injekciju da bude malo jača, jel? Ipak je bare knuckle u pitanju, tu su povrede neminovne, neizbježne i želi čovjek da bude plaćen više nego MMA, što potpuno podržavam. Ja ću pričam sa Forgijem, mislim da bi to meč bio brutalan. Sad kako će se Ivica snaći u bare knuckle, ostaje nam da vidimo, jel? Ako se taj meč zakaže. Ako ne, vas da imaju neki stranci, jer ne vidim ko bi iz regije još htio da se bije golnim šakama sa mnom. Od ostalih mečeva tu možda će Stefi da napada pojas. Ne znam sad kakva je situacija njemu posle meča sa povredama, ne znam kakva je situacija ovom Poljaku. Od ovih mladih možemo da očekujemo tu možda Veljka Aleksića. Vojče, ne znam da li će moći, da li treba da se i on oporavlja od ove povrede, da li će morati da se operiše i to. Tako da, više informacija uskoro. Naravno, neću ništa da pričam prije nego što to FNC objavi, ali Beograd, februar, sve mi miriše da će biti ludilo. Da li će biti arena, da li će biti Pionir, ne znam, meni je iskreno svejedno, ali FNC kako radi iz eventa u eventa, sve su bolji i bolji i to je to. Nadam se da ste uživali u mom klipu i vidimo se uskoro.